ngokaLuka 24 verse 49. Bhekani ngiyakuthumela kini isithembiso sikaBaba, kepha hlalani emzini nize nembathiswe amandla avela ezulwini. Asingasuki kwiposition yethu khona sokwazi ukumbathiswa amandla avela phezulu. Uyasitshela lapha kulokhu ukuthi asingasuki noma ngathiwa ivunguvungu ivunguza kanjani, asingasuki endaweni yethu yokulinda. Indaba mawuthi go through kuleli verse, indaba iqala lapha phezulu ngenkathi etshela abafundi bakhe ukuthi bekwakulotshiwe embhalweni kaMose ukuthi kuyofika lesi sikhathi ukuthi uyofavuke after 3 days, and thina soba ofakazi balokho okwenzekile. Angeke sikwazi ukufakaza ngokwenzekile, angeke sikwazi ukufakaza ngamandla akhe amakhulu, angeke sikwazi ukufakaza ngokuthi wafela izono zethu sisuke endaweni yethu yokulinda. Asihlale usiyalezile ukuthi asihlale emzini yethu size simbathiswe amandla avela phezulu. Uzombathiswa kanjani amandla usuka la kumele uhlale khona?